Kiama kia mawakiri LSK nigiukireire atongoria kiuteti aria kurerikana ni mabangite njama na ikundi cia nyanake ciethaite na matharaita gukang'ethanira na mbeu njithi aria mabangite gugatabania mururungano wa thayu muthenya wa rucio kuririkana andu aria makuire hindi ya mirurungano ya kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024 mwaka muhituku. Kuhitukira ndumiriri iria tumitwo nyumba-ini cia mohoro kiama giki nigikumithĩtie na njĩra nene mbica cia video iria iranyagio nenda-ini cia ukinyaniria ni mũmbunge wa Tiaty William Kamket akiuga ni akanyita itemi kurehe nyanake kuma Tiaty ciethaite na matharaita guku Nairobi muthi wa rucio kung'ethanira na arurungani aria mabangite gugatabania mururungano wa thayu. Walilia kwa rungu hiyo kidogo ya juzi, lakini wacha wajaribu wiki hii. Wale vijana watatoka sehemu hii watawaonyesha maana ya kukimbia ni nini. Hiyo matumbo yao imejaa mafuta, tutawakimbiza mpaka mafuta yote iishe kwa mwili. Ndumiriri ino ninge ni yugite Kenya ingigera gacira gaka yahota gwikora ithabu-ini ria mabururi maria managumirwo ni ngahiha cia gucogerwo ni atongoria kiuteti muhiano ta bururi wa Sudan kuria uria wari president wa bururi uyu Omar al-Bashir arugamireire gikundi kia Janjaweed Kibesha na muthia gigicungiriria wagarari wa ihoto cia umundu ari hamwe na njuragano cia kimumu unyitani wa kiahinya gatagatĩ-inĩ ga ciiko ingĩ cia wĩkinai. Maya magithiaga na mbere mucirithania munene Martha Koome ni ugite wiyathi wa bururi ni ugumirwo ni moritu kihiri agitugiria cirithania ni gukinyaniria kihoto na njira igwete. As you are aware, our democracy is facing challenges, and more so in recent times. But I really want to thank all of you, our judges, our judicial officers, for consistency by going above and beyond the call of duty to deliver justice, often under very difficult and constrained circumstances. Koome ni ugite ruhonge rwa igoti no ruguthie na mbere kwihanda wega na kugitira gatiba ya bururi riri Kenya igumirwo ni moritu maingi. Even in these trying times of our democracy, the judiciary will continue to stand firm as the ultimate guardian of the rule of law and our constitution. Oho ni ahete muingi kiraniro ati maabitha ruhonge ruru ni mehotorete gukinyaniria kihoto hatari kuguoyohio kana kwenderera mwena umwe. Our judges and our judicial officers will remain steadfast in their role as stewards of justice, resolving disputes impartially, upholding constitutional values, and applying the law fairly without fear, favor, bias, or ill will. Koome kwaragio hindi ya kuruguria mitaratara ya magoti iria kurikanite ta mahakama popote ari mwena wa Wote kaunti-ini ya Makueni. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.